اف دمو همی دمینو باش بینرن هجا از جارک دن به چند بابت هنری دریه و هجایان ددم دوی خلقا نویا برنامه هفت رنگ ده که از صالح دمیجر ایرو لشونا هفکاری خواه لقمان احمد پیشکش دکم. جهان حسو کچک جقامش لویه که جزاروکیا خواه فری نقشن لسر دپان بویه باوی جهان پشتگیری اوی کریه و او فری هنرین جدا کریه او کارین خوین تایبت لباجار قامش لویه ده پیشانگه که خواه تایبت نشان داده و دفروشه راپورت زانا عمر بهتر زانیاری هنه جیهان 21 سالیه هنرمندکه که جوانه لقامشلو فرید باوی جیهان جی هنرمندکه ناسکریه لقامشلو جیهان دناوا پیشانگه باوی خود پیشنگه خود تایبت آمده کریه هنرا جیهان جیوازه گوب شوتاندنا سرتخت و داران تابلین خو ساز دکه از بتوكانيد از درس مينم كيف عم وعشقة مجبي تشتير هبو على طول دفتري مهبون ألواني مهبون أهلي ما بافي ما بتايبت اهتمام دامج في آلي لأنه أوجي رسامة فألوان تميل بام هبون تمي فرصتها مهبو إنه از اكتشافها هوايتها خبكم فهيدي هرگز مزند بوم بيتر از دربين بخيس كرن و شوتاندنا داران دست بكر و هنجي جهنر و ازمونا باوي خو فير دبه المدنري الكاري مدنري وحجه كريدي مخص از ببينم بجيهان كالحاله خويا شبكه حتى مدي اري كيف يقل كي جيرته ومجي بشقريا يقرت ومخصت يعني بيش كبه فشي لازم ادوات رسم لازم الوان فرشنه براستي منع يجبان تشتانك الراد هش مدقو بشغل كاربك حتى تبقي استخوا جيهان بناوي ميدوسا بشي خو يه تايبت لكيلك باوي خو جبر همين خو وكر و تيدا دست بچيكرنا كارين دارایی ين جهيرن كر جيهان باور دكه گو دماغو جوانك بخوازه بخودي باندورك اريني به لسر جواكي دست بيكي دوي او جوان آفرينر و جواز به صرخو كار بكن وكموهباك وانا هبه حتى لو قلكي بسيط به بصير بشغل انه بتعب صرخه ونكن تشتكي بسيط او مجرد هوايه لانه هوايات وقتك مرو بطورينا مرو كاربك الشغل ومصدر رزق جيشخوره جيهان ساعت دريج دكاري خوي هنري درباز دكه او دوی باوریه ده یگو سرکفتنا کارکی هنری ده کسایتک هستیارو و جخوا باور آوا بکه خوناوی جی گو سر اصلا جیهانی وره ناس کرن زانا عمر دنگ امریکا قامشلو هنرمند کرد سوری یحیی سلو جبلی نویساندن و هنر شیوکاریه کاریکاتوریستکی چالاک و داهنره او بریا کاریکاتورین خو رونی ده سر گلک مجارین سیاسی و جواکی و هلوستن گریدای وان جناکوکی سیاسیین دناوا پارتیین کردی دا بگر حتی دستهلات و اپوزیسیونا سوریه جه سرگرده ولاتن هرمی و ین وک ترکیه و ایران حتی سروکن ولاتن مزنن جیهانه وک روسیا و امریکای او بچاوکی رخنهی و بشیوازکی بالکش بیرو بوچونین خواه لدور مجارن روژه و پیشکش دکه. جبو که ام بهتر نزیکی هنراوی و کاریکاتورین وی ببن نها هنرمند يحيى سلوج ألمانيا بريا سكايب بمرايا دم باش ما مستا يحيى ده دسبيك ده تدكاريش مرا بيجي كا جیاوازی دنا برا کارشی و کاریه و کاریکاتور اندا لجمتا چیه؟ دم باش مامستا سپاسش بو پروگرام و هر کسی کی پروگرام و بشوپینه سپاس.   ما جبو پرسوا براستی
يعني نا هر كاريكاتيريست بري رسامة يعني أنا تشتكي قلتنا كبرت بكاراني تي قلتن دبي هر كاريكاتيريست كرسامة لهر رسامة شويكار نا كاريكاتيريست طيبة من ديك خواهية كار شويكارية يعني بيتر كاركي ذكري كاركي تكاني به هست مروف خيالي وي تشتن ام بين مروف قتيدا هين رحدك هنرمند خطيدا والا دكي لي كاريكاتير تشتكي دونه كاريكاتور بري هر تشتي گور مجاره ويا كاريكاتور هي سياسية ام بين اشفوريا اي قد جواكينة تدنل بشن خاد نابو دا جاية بله دما فرق دتنا و كاريكاتور واندا كاريكاتور وكم دزانن هنرك رخنايا يعني اف طيبت من دي خود ديروك دي هاتين ناس كرنا يدن مجاره تشتي سويا من شيا مجارن اكتويل بيتر ايجا امبيجن روجانا ايجا روداو تشتي هني بالدكشينه فرق فردا ديتنا بكار شوي كاريه دا بيتر رگو آلی هستایه، آلی خیاله، آلی خوشک بونیه لی کاریکاتور دیتنه مجارک چه دبه اوجی دبه دیتنه خواه کاریکاتوری دیتنه خواه دبه باشه ما مسبب از خفتن تدبرمش برای سخوان بهتر پرسام بهتر بکم نه نویساندن لگلک بالا مکشاند کو سر گلک کاریکاتور انت نویساندن جهنه جبلی کتاب خواه و شیروه کرنه بوینه آن لی نویساندن جی سروان هنه ما بس تاج نویساندن سروان چیه یعنی ترسی کو پیامت راستی نگه یا جی ترسی کو پیام شاش بگه تو نویساندن داتینی دیساد کاریکاتور دا دبشن یک هیا بهتر به ام بین تکسل سر هبه و ام بین هنه بتکسه ها ای به تکس ده هبه ام بین بهتر هن باشتر اون هرکس دکانه بخونه دما هنه که سر مجاره بزنه بی دما تکس کته که یعنی وقت دیده تبجیه کی وقت گریدا تدخوازی بزنه بی اف مجار لورک شوی چه بیه اف هنه کی تدکانی به مخاطبه تج بو هن کسایی جی بو جیه کیه بو اورتا کیه ام بین دکانه بیش جبو بیا که تکس ام بین ده هرمه که دا چه بیه یا ام بین هن گوتن هات نکرنه دی کاریکاتور دا تبا بنا با تکسات دکانی بکار بینی لی بهتر از گرانیه دادم به تکس تنی گا گوتنک لکدریه اف مجار چیه جبو هر کس فهم بکه بله ما مستب بشيوازي كنت كسكي ام بيجن تشتكي ام بيجن رسم دكيشي تبخو بياما كان راس الراس بشيوازي نفيسا او وي رسمه هاندا دشيني يعني واتد فردا وكنمونا اگرتو اردوغان بخوازي رخنه بكي تبو شيوازي كي داتيني كو ها خلق هما لي بنرنجي حزنكن يانجي بعكسي كسكي تجي حزبك يان تهول بدي بسناوي بدي تبشيوازكي رسم بكي كو خلق جي حزبكن التابلو يا دا تدكاني فرجاي خال فرجا بدي تنج بو خاشقبون دوربون نزقبون خاشقبون بدي لد كاريكاتور دا هر خيزك لسر وينك جبو تشتكي هاتي داينه يعني تشتكي جبو والابون تونه نا كاريكاتور يعني بدك هنرك رخنا وقت ماني سر زمان ليه كاريكاتور بصريخه هيزك بصريخه وقت جككيا جبود دجمنن خايجاز وقت دجمنن قال خا مروبتيه دبينم فبت هبش تبي تقدر نخاش كذا شيء كاريكاتير تنقاني جاب مروبا صور بكي وكل بدي حياة ايد شيء حزدك يجي لتبقى وياك تيني سر زمان يعني بنت خيزكيني تبني مروفكي خاشكه تبني يا بروجكي ويكندكي يا هيدي دكي يا ام بين ابنج بو ام بينج بو كرداج بو ايمنه وكرخنايا لدم تيكي تدبيني اشا دجمن مروفتي نتني كردا تم حتى شتي دروجكي ويداتيني تدي خويا كرن مروف جي حزنكي بزانبون هر خيزكك هر تشتكي الجاكي باشا ما مستعاني زمان كو يعني كاريكاتور هناك كاريكاتور هناك بهتر رخنه انا افتي وقتها كو يعني كسي كاريكاتوريست قالك دجمني وي هنا يان قالك جوي حزناكن يا هما همي اريجي حزناكن جبر هر دم تو رخنه عندكي
و دوی دیویست خوازم گریدن به کردان و نزیک بونا کردان جوان رخنه انترا دجمنن کاریکاتوریستا جه سیستمن دیکتاتور هبن یا بین جواکن قد فوضال اقطاعی پاشکتی ایگه تنه پسنا حز دکن تنه تشته جان وانا دخرین خاشق دکن بویه که جواکی مجی پرچاک جواکن روجلاتا نبین و دماغا سیستما دنم بخواست نخواست یعنی براستی دمم دست بهتر وشان کاریکاتور من سر به خباته زیاده مدت پیش دادا نه تنه رحم نه باور بگه که صالح وقاسه تهدید دهاتن مالبات ملسوری هاتن تهدید دکرن گوتنن گفین پر دربای اخلاق مروبتی دهاتن گوتن لی هیدی دی جواک مدا مبخب باور ندکر کاریکاتور وقاس پیش که وقت جواک حیات افگر جید کانی بیجی دی نوار روشن بیره دا دی نورمال جواکی دا یعنی نهانی تو دنیاری هنکی او گفن لدروی تشتی هم بیجن نم اخلاقی دهاتن گوتن نه هاتن گوتن تیم به کاریکاتوری نفترانه یا هم رازی نابن یا هم نباشه نه داجی تابی مروبه کی تایبت گهنه کی پاشکتی یا هم بین کسی وک مرودا او هین هنه يعني بهم يقدكوني بله ما مستعز بخواجي دمك درجة يعني هر اوكي تبر جاران كاريكاتورين خو لسر او خوي فيسبوك بين روبلا خوي فيسبوك داخل اجي تموان شوبينم تشتي بالكيش دي كاريكاتورين تدا او كنت هما كسك جبلايه تنافلته رخنايا همي اليادكي وابجي تشتكي يعني الزحمه ده هنرا كاريكاتوري ده كنت بآلي بي لتبوي آلي ودبي هر حال ام تاجلك سباس تكن كنت يروبي ميوانه ما حتى جاركتن ام جاركتن تبي ميوانه ما وبر به هنرك جوانتر خوشتر و جلك سباس جبوته سرچاو هنرمند اردال کایا دمک درجه به شانویا کردی را مجوله لیدوان دمین داویده به کار ستاند اپا کردی خواه نشان داده او به ستاند اپا خواه بناو وکووالا چاودیری و سربورین خواه جیان روجانه لگلک باجاران پیشکشی تماشاوانان دکه و جبو جاره یکم چند روجان بره لانقره جی پیشکش کر راپورتا ایوب دمیر بهتر زانیاری هنه آنها حاضریا لیستکت کن ام دوی لاشه خو و دنگه خو اردال کایا بخو جهرما کردان جی باجار باتمانیه او دمکا دریجه کو به شانویا کردی را علاقه داره لیدوان دمین داویدا ناوی به کار استنداپا کردی درد که به پیش خودل مال جلی خود قتیلی او بستنداپا خو یا به ناوی وکو والا چاودرو تسپیتین خو ین جناوا جیانا روجانه به تجربه خو لسر دیکه پیشکشی تماشاوانا دیکه واه ایواره اشمه کایا اف شانویا خو لگلک باجاران پیشکش کریه لجاره یکیه کو به بینرین انقره را روبرو دبه از جاره کمین به استنداپ کردی استما آنقره گلک به کلجانم بری استنداپ ام به شانویا کردی هاتبون لی به نقلی از تنب سری خو سر صحنه ما و از استنداپ بکم کلجانه که مظن مرهیا لگور کایا جیان دناف خو دا هر تشتی دهوینه لیته دا هن تشت هنه کو پر کس اوان پاشکوه دیکه او جی دناف جیانه دا ین پر جدی دیکه نجدی ین نجدی جی آستوان بلندکه و دیکه آموره کی کنینین دوی خواه پیشاندنا کایا دا جی وان تشتان تماشاوانین انکره که خوش کر ستند باک کردی گلی کش باشه کردی آناتولیا ناوین جبوی کیمت سر کردی و کردستانی لباجار انقره ده کیمت جبو ما گلی که خوشت به ام ناوا گلی کردا به کلجانی کردی هزدکن ضربه سانکی اوینه نخوشک درکت یا اره والله نخوشک درکت لهر دبری فيديو يمكشن وكان نخوشيك يا يعني ام قالك كيف خوش بون يعني تشتكون مانجي تشبن ام جباوي لهاتنا داري بكن
inşallah çtihali jam hergav binin. Yani erdgah erdalgah haneki dici yore hoş bikin. Em dibin yani çtihali çevir. Êdî Erdal Kaya xwe wek çerçiyê stand-upê dibîne û bajar digere. Li ku derê hezkerên şanoya Kurdî hebin diçe ber lingê wan û tiştê ku di jiyanê da berhev kiriye ji nûva saz dike û dide wan. Demek dirêj ez şanogertiyê dikim. Va demê paşî jî stand-upê dikim û bajar digerim. Kurd li kurê dijîn, li kurê sahne peyda dikim, diçim li wê dilîzim. Bi spor dibêjin şanoya Kurdî hêdî bê jî lê ber bi têgihîştineka nû diçe. Hunermendê Kurd Erdal Kaya jî dide zanîn ku heke çi qas temaşevanê şanoya Kurdî zêde be, dê hunerê Kurdî jî ew qas serkeftî bibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Tembûr yek ji amûrên muzîka Kurdî ye ku pêkhateya yarsan wê wekû simbola awla xwe dibînin. Ew bawer dikin ku dema Xwedê mirov afirandiye, giyan bi muzîka tembûrê xistiye laşê mirov. Ew bawer dikin ku Xwedê bi tembûrê bersiva duayên wan dide. Balkêş e. Ka em raporta Ferhan Hewramanî bibînin. تەمبور وەک ئامێرێکی مۆسیقی کوردی لای پێڕەوکارانی ئاینی یارسان ئامێرێکی پیرۆزە. ئەوان پێیان وایە ڕۆح کە چووەتە ناوجەستەی مرۆڤەوە لە ڕێگەی ئاوازێکەوە بووە کە بەسەر تەژ ناو دەبرێت، بە تەمبوریش دەژەنرێت. بۆیە ئاوازەکانی خۆیان بەو ئامێرە دەژەن و وەک ئامێرێکی پیرۆز لێی دەڕوانن. کە لە سەرەتای خوڵقاندنی یەکەم مرۆڤ خوای گەورە ئەوێ مرۆڤ ئافەریدە بکە. فەرمانەدا مەلایکەکان خۆڵ و ئاوی بۆێنن، خەمیرەیە دروست دەکەن، فەرمانەدا بە ڕۆحی خۆی بچێتە ناوی هەتا ببێ بە مرۆڤ. ڕۆح هەڵە من ناچمە ناوی. بەچی قەناعەت بە ڕۆحەکە بەوە ژەنینی تەمبور و لەگەڵ وتنی سرودێک پێی ئەڵێن سەرتەرس. لە ناو جەمخانەکانی یارساندا 72 ئاواز دەژەنرێت. ئەوان باوەڕیان وایە ڕاز و زیکرەکانیان بۆ خوددا بە تەمبورژەنینەوە دەگات. لە کاتی زیکردکردن بۆ لای خۆی گەورە هەر داواکاریەک هەر ڕاز و نیازێک هەیە لە ڕێی تەمبورەوە بگەێنیتە سەروی خۆت. بە کورتی و بە کوردی ئامێری تەمبور وەسیلەیەکە بۆ ئەوەی ئێمە ئەو ڕازانەی هێمانە لەگەڵ خۆی گەورە بگەێنرێت و بتوانرێت بە شێوەیەک بێت کە قبول بێت. شارەزایانی مێژووی تەمبور دەڵێن زیاتر لە 7000 ساڵ پێش ئێستا تەمبور هەبووە. تەمبور ئامێرێکی مۆسیقیە و وابەستەی سەرەتای دروستبوونی مرۆڤە. تەمبور بەپێی دەقەکان بەپێی دەقە ئاینیەکان یان بەپێی بەڵگە مێژوویەکان مێژووی زیاتر لە 7000 ساڵ بەپێی دەقە ئاینیەکان دەکرێتەوە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤ. یعنی دەتوانین بڵین زادەی پێشکەشکردنی خوداوەند بۆ مەسەرەن ئامێری تەمبور بۆ مرۆڤ بۆ مرۆڤی کوردی بووە. ئەو کاتێک کە میثۆلۆژیای لە میثۆلۆژیای ئاینی کوردیدا بەو شێوەیە هاتوو کاتێک خوددا مرۆڤ دروست دەکاتن بەهۆی تەمیرەوە گیان دەکاتە بەری. جیا لە یارسانیەکان زەردەشتیەکانی ژۆک ئامێرێکی مۆسیقی پیرۆز لێی دەڕوانن، بەڵام تەمبور وەک شارەزایان دەڵێن ئامێرێکی مۆسیقی کوردیە و یارسانیەکان بەو پێی کە ڕەمزێکی ئاینیان پێداوە گەشەی فراوانتری لە سەردەستی ئەوان بینیوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە. فازل شەورۆ هونەرمەندێکی ji Koyê ye ku teşiyan ve digihêze berhemên hunerî da ku barê bikişîne ser azer û serpêhatiyên jin û keçên Kurdistanê ji demên kemrar ve heta rojên îro. Ew bi awayê nîşandana her teşiyekê barê dikişîne ser çîrokên jinên Kurd. Ka em bi hev ra raporta Diyar Cemal bibînin. هەمیشە هەوڵی نوێگەری دەدات لە کارە هونەرەکانی. بەشێکی زۆر لە کارەکانی باس لە نەهامەتی ژیانی ژنان و کچانی کوردستان دەکات.
ئەمجاریان بەتەشی و بەن و خوری دەیەوێت پەیامێکی گەورە بگەێنێت و بە کۆمەلگا بڵێت گەرژن نەبوایە ئێستا ژیان هەر نەدەبوو. لەم کارە هونەریە سەرتا سەرقاڵی دایکە تەشەکەیە کە هەر لە کۆنەوە ژنان بەکارێن هێنا و مەبەستێتی دوای تەواوکردنی کارەکەی ئەو کات لە ئامۆزەخانەیەک پیشانی بینەرانی بدات. ڕۆژێک لە کۆڵانێکی کوران دوکانێکی بچکۆڵەی لێبوو بینیم مێرمنداڵێک لەسەر ئەو دوکانە دانیشتووە و لە بنمێتی ئەو دوکانش تەشیەکی کوردەواری قەدیمی هەڵواسراوە کە لە منداڵەکەم پرسی ئاخۆ دەزانێ ئەوە چیا گوتی چۆن نازانم ڕزقی ئێمە هەموو لەسەر ئەو تەشەیە چونکە ئیدایە گەورەیە نەوە دواینەوە پاراستومانە منیش یەکسەر گوتم بۆ ئەو تەشێ نەکەم بە بیرۆکەی کارێکی هونەری. ئەمە کارە تەواوکراوەکەی فازڵ شەوڕۆیە لە مۆزەخانی ئاغالە لە کۆیە دایناوە. کارە هونەرەکەی ناوناوە سەمای تەشەکان کە لەسەرەوەی خوریەکە و لە خوارەوەی 22 تەشی پێکاتووە و یەکێک لە تەشەکان بە دایک ناوی دەبا و ئەوانی تر هەریەکان باس لە ئازار و نەهامەتیکی ژن و کچێک دەکا. کارە هونەرەکە هەرچەندە بچووکە بەڵام چەندان مانای قوڵی لە خۆی کۆ کردوێتەوە. هەرکەس تەشیەکان ببینێت یەکسەر مێشکی بۆ لای 1001 پرسیاری بێ وەڵام دەڕوات. ئەو دایکە تەشیە بۆ من بوو بە هەوێنی ئەوەی کە ئەو کارە هونەریە دروست بکەم بەوەی کە زیاتر ئەوە پیشەی ژن بووە لە هەموو کوردستاندا کەواتە ئەوە یەکێک لە خۆشەویستەکانی ژنە و لە بەرهەمەکانی ژنە و لەو بەرهەمانەیە کە ژن بە ئێمەی دەبەخشێ بۆیە من ویستم 21 تەشی دروست بکەم هەر یەکێک لەو تەشیانە گزارشت لە ژنێکی کورد بکات. بۆ نمونە ئەو ژنە کە ڕەشپۆشە هەموو لەشی دڕکە هەموو لەشی ئازار و ئەشکەنجە و خەم و خەمبارە تعبیر لە ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە ژنی کوورد دەکات کە دایکی شەهیدە کە مێردی شەهید بووە. فازڵ نووسەر و شاعیرێکی دیاری کۆیە لە پەنای نووسین کاری هونەری دەکا و هەر کارێکیشی پەیامێکی گەورەی تێدایە. تەنانەت لە پێش قشڵەی کۆیە پایکەری تۆپێکی دروست کردووە. پایکەرەکە بۆتە جێگای سەرنجی زۆرێک لەو کەسانی کە سەردانی قەزاکە دەکەن. دیارجەمال بۆ دەنگی ئەمریکا کۆیە. خالد ئاتاش دارتاشێکی باژارێ کۆبانیە کو بەرهەمین هونەریین باڵکێش چێ دکە ئەو دەبێژە ئارمانجا ویە دەمدرێژ ئەوە کو تشتên kevneşopî yên ku ji bo bajarê wî giring in biparêze. Ridwan Bêzar serdana cihê wî yê kar kir û ev raport amade kir. Di kargeheke biçûk de di navçeya bajarê Kobanî bi alavên normal Xalid Ataş yê 50 salî bi parçek dar mecûl dibe ku di nav destê xwe de bi honera xwe wê parçeyê ve digihîzne şehserekî. Ataş ji nifşê siyemînê ji malbata xwe ku karê darbirniyê dike. Wî ji çûkiya xwe de xwast ku di karê bav û kalê xwe de afirandinê bike. Ataş dibêje ku ev kar ji bo wî xewnek bû ku karibe dîroka Kobanî û alavên kevnar bi daran vejîn bike. Kolkê me berê ailê me de necar bû, bo min jî cem dişexiliya. Ez çûk bûm meraqê min sera bû. Min goz mezin bibim tiştê xwe wanî çêkim vekim pêşengehekî xwe çêkim. Ez çûk bûm bi text mextê eşk wanî gî dida haliyekî. Badê ku bavê min dihata nêvrê ji xwe re birek dikire dest xwe û pê tiştine çê dikir. Min bi ev dixist. Rob rod xwazim hîn îbda bikim. Çêkim û pêş xînim. Tiştê me kevin meselen cercer me cercer aletî kevin herêna. Ez xwazim wan da nebe jê biçûk bi textan çêkim. Ataş piştî rêzgarkirina Kobanî ji bo pêşkêşkirina encamên efrandina xwe li kêlek kargeha xwe pêşengehek ava kir û hemî karên xwe têda ji bo xelkê pêşkêş dike. Ataş diyar dike ku dîmenên rûxandin û xerabûna bajarê Kobanî bi sedema şer bandor li rewşa wî ya dronî kir û ji wir de bi cûreyek nû dest bi karê xwe kir. Badê şerê Kobanî ez hatim min aynen li bajêr dî lîskê zoriyan tiştê zoriyan wanî ketibin bêtonan û ewan e. Mirov bêşik neçûk çêkirin, tayare makîne tiştî textan bi çêkirin. Bu ez pêşengehek xwe li hev bînim warim yanî. Mirov va dikana kerî kere pêşenge û
روبرو از خوازم هین ابداع بکم یعنی هین زیاده بکم تشنه هیچ بان خوشتر چیکم پیشنگه آتاش کو آیا کمینه لسر آستا باکر و رجلات سوری جوره خواه همی خلکن دوره امیوان کوبانی سردان و دکن کجبو همی بونیان هر وها خملاندن مالان و پیشکش کردن دیاریان پارچهان جیور دگرن راستی اف محل تشتكي بربالكيشا برتش نهانا جارجاران جبو فلكلوري جبو تشتي تزيني مال باطخه ام تن بدره دكرن حتى اسعار خوجي مناسبه يعني خوش اف محل سر استي باكورو جلاتي السوري محلك بر مميزه يعني ام تقارن ببيجن انه مالي خو يانجي مثلا كسا كنت خوازه محل خو تزيين بك تي بدره دكره او جي تشتكي برخوشه آتاش تاوی کو پیچه که خواه گاوا کار جدر دا لدیار دکه که حسکرنا وی جی پیشه آخر را زاروکین خوشی فیر دکه دا که او جی لگل وی آفراندن بکن خوش هندسه پرحاز کر هندس دیکور پرحاز کر مشکر برای ران قیزی خبری شو حلب کر هندس دیکور مگو برا مهندسی بخوینه دیکور و فایده لمه بکی یعنی آتاش هیوی دکه که دا پاشا روژه ده کار بل لگل پارچه نخواه لهمی اردینگاری سوری بگره و کار خواه لهمی باجاران پیشکش بکه هروها کسین آفرینر لکوبانی خونین خواه پیک بینن جبو دنگ امریکا رضوان بیزار کوبانی کوما هنری روکتس سمایا کریسمس سپکتاکولر لهولا رادیو سیتی میوزیک پیشکش کرد که یک جه نشانین دم سالا بهنودانی لباجار نیویورکی رادیو سیتی روکتس او کونترین کمپانیا سمایا هوربینه که لدرجه 75 سالان به شواز خوی تایبت تی حسکرین درجه سمای 9 دقیقه 140 موزیک جن و سماگر تیدا بشتار دبن او سما اوسترانان ده چارچوه که پیکنوک ده پیشکش دکه چالاکی وان حتی یکی چلیا 1024 بردوام دکه بله بینرن هجا به وان دیمن جوان دگهن داویا هفت رنگ یا و هفته تا جاره کدن اصالح تمیجر خاطر خوشبت خازمو بمینن دناف خیر و خوشیه ده